Malawian camera. Eid Mubarak. Guys, lelo kuli Eid malo osiyanasiyana. Ndibe iveniso pacha tikuziwa kale nthawi ya ndale ne wazisankho yaiso kwaphulika mikanjo kumeneko kwaphulika zinzinduwira zimene anyway ena ali ku Mangochi ena ali ku Salima tikupasirana pa ujene mandana awa mali amanganya awa yes amaiko use amene awa ndithu anafika ku Mangochi pachi mwala yayi kupanga ndithu celebrate kupemphera nawo Eid ndiyebe tikachoka kwa amene wawa tikupasirani pano ya kusalima ya anu wake Dr. Lazarus Chakwera amene ali kusalima naonso kupempheraso Eid kenako tikupasaniso ni akabambeso naonso kupempheraso Eid neno wewe kuli chipulikiri guys. Thank you so much guys. Malawian cameras. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله على سيدنا محمد الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله في كل حال كل مريض يا رب العالمين ليس عند سوءات يا رب العالمين ليس عند مشاكل الاسلام يا رب العالمين اقل ان تنذر القران فوق الى المسلمين ما صدقوا يا رب العالمين اقل ان تقرا عن كل من تشي يا رب العالمين يعني ما كنا قصه تقول يا رب العالمين يعني كده قصه فوق يا رب العالمين يقول الله اجل سيد الله وصل يا رب العالمين وما سبين وين هذه سامي اقول لكم شيء سيد الله غير بيت الجنه يا رب العالمين والله في كل حال يا رب العالمين ولا في ولا يقول في كل حال يقول يا كل جنه في رب العالمين والله اجل سيد من هذه سامي اقول لكم يا رب العالمين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت منصورا لكم الكافرين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami pakai seperti kamu yang sebelum ini asma ada macam ini insya Allah pasti dari konsep yang asma ada macam. Kita langsung. Orang boleh sambil boleh tak boleh sekolah pun dari dan tidak sekolah bukan ini sekolah di mana ini masuk ke kami dalam sebuah padu Wassalamualaikum. Ashe Ahmadu Hussein amene muyamba mpando mwa
akonza Sohanu, donc là, c'est presque secrétaire ou officier, il y a un vice-président qui a commencé à demander la bombe. Je vais aller à Kalinga, à Kasakula, le souffle, à Menemui, Wapapando, Wa, Mojisikaso, les Macassaons, c'est Aminal Pano, Mafumose, Antumu, Atungala, Achoe, Abaleo, c'est Atisilamu, Amibingo, on c'est Aminal Pano, Alelo de Zeka, Amali Niaba. Toyama, Nifune Mafuna Bino, Ali Nifidi, Udimungu Afghanistan, Umanso, Masoniza Kisanzo, Tomungola Mungu, Kifua Kumanga Ramadani, Siti Jama Fubi, Ambambili, Amalepera Kumanga Ramadani, Kifuba, Charuske na Siana, Njemu kama Jungai, Omanga Ramadani, Kumafunda so mtokoza Mungu wa Mwamba. Ndimeresto unakuti, peleke uchenga, Otoke ya president kwa tibo lino, Abukufunyani mafumo wino, Abutokoza Afulamu kifanya nchito ya ino, Imele Mungu ya mzima uno. Mpingu wa Islamu mpingu umozi umele ukuzi samalani, Chikondi, Kumaso Kumbana, Ndimandera, Ashehe Abula Bilago, Abuna Ule Musibu Opia, Mbelina na Mwende Mnyaka, Zibele Musibu Fudani, Ndeni Mati, kwa Mnyaka, Kutuba Lukubo Pia, na Mugenda Chi. Ngati yoy, Nyaka Kukia Fimbuko, Koma Kudata, Nikumene Kuchimo, Ndiye kimefuna kutisanzu changu meleta peleka baba. Kibiti ile kikale alivyokonda na zake. Kugawa na vitu kusagawane na roka. Kigawane mafibu wose. Kifungwa mema nenera. Mungu siku limena kukutenga iwe sumaliziwa. Ndiye kuafika makala siku ni siku okonzeka. Kale mama azubaya hapo sana limbe. Matundu male, jinga ite male. Baizu Tita, kiyama leke na mbura jamoni. Tite. Siku la kiyama kadama kani amuliziwa. Anyamata ndauna amuswali hao, nyamata. Anyamata Islamu amasuka yasikana. Apana manyazi kukala Islamu. Mimi mwenyaso apana manyazi kukala mpilo wene oo. Tukudi twase Islamu. Uruwa musigiti. Kumazmina kanga ashehe. Ambino sana. Madrasa aliko osapita. Kumene tuko kwenye ana ufusiwa madrasa. Ani fatate, bunu garisite, bunu sumake kagaya, bismillah. Takbir! Takbir! Kumususa yamuze kusiana kwa masura. Kuli amungu bila bilfaki, kuli amungu bila binasi bijani. Wa? Osaziwa. Sura kalifanya, osaziwa. Kwa mano, iye ujamani Islamu. Kunu kare Islamu usiwe siki za jamani za Islamu. Kulela mwana ni komputa. Azmai akawa ashehe kuja. Azmai kama kula kumanjala. Azmai ya mtu ya wabi. Ndinanga ndieno pano dinele za special kuti izizi ndi za azmai adawa tia pasa fumilio. Imele ni mfafu yao kipeleka kwa azmai na kufusa na fumu kuti mwende azmai zao ndaki
amaipa hapa koma ngasimu hapa tuwe mumozi bate kugawanikana kipereka mafereyo na sina kutupa pio bano balizizi ashere vyo tukamilana koma za alifanya wadawa dizibele liperekaso mau ufuzira kale akabanga sasa kuzira koma asana wambili lero ndo kuzira ana asipita kusukuru asika kuzira kwa madrasa asipita sokoni usukuru utoka kusukuru upita kwa madrasa ziko lino ni ziko limosi tikale pantendere kimepelele ziko li chaka chino chaka cha masango zimbani za ndale zote na kuzimepelela huyu asatukane zake uyoso asatukane zake kifukwa Allah subhanahu wa ta'ala sana pangani ni bina aliyense kuti siku haki sangu yo kauli moyo alima kutoka balibe amina za kalepo mungu akuziwa amina za pambane mungu akuziwa ndiye chofunika tona kuti tizipa sana uremu balibe kukangana balibe kukangana na jikongwe tikale atu okona na amarawi kupenda kwa Mungu unakuti Allah subhanahu wa ta'ala atadize kuzimu watuli likana nimtendele Tomaso ashere atubalimu kama swalisa karibusigiti kaributi tiesese kupeleka utenga wokondana kuno takubango chikuno usakale malo oti afa kuno tifuna kipeze afu oti ta lembe chito azimenya zao kwende kubango kwende machinga iyali amfumu teka wingana baba timvale unakuti dziko linopali konse lipingo yonse ilibikise mtendele omaliza ndikufunira silamu mose mzigo muno madaliso ni mtendele wa Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kuti tikale akufunga mtendele tichite ntchito zabwino kuti siku ya kiyama tonse tikapumuke. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Vice President Mandoko Kabambili, mimi manani ya mtandao fadhali chinga na ziwa ule nilosoma kwa mtandao kwa sababu pale ule mmoja katika gari ule ndio ni cha nabo aibige nende kwa bano aibige ne pakuwaje kwa Vice President Deputy azma ya madawa wajibile ya bawala apere tuka biasa wana 2 milioni kwaja ana ulenga bojera ibikane jet samana kutipa kujojeko nikuti munyu mamuno tukaleka ngolo eti ajimi senele ni maji siko mwenyeji tutukozo kapili bwana Vice President kwa utenga wangu mwenye mabata utenga olibikita utenga omanga omaso utenga mwenye kai nguvu kila kwa chaukela bwana pano pa utawino ndo bempe Sheikh Majidu Nyambaro iwowa ndamene advance dua yomaliza ndipo akabembera Sheikh Majidu wo ndi kuti tonse amene tili pano tizakhala masuka kunyamuka mapita koma tisaiwale kuti patalika maliza sola idi timafunirana zabwino zonse kuchita mahagi choncho azimaheri azimayekukauka azibakosa azibamukauka Sheikh Majidu Nyambaro ndibasa dua yesekera Malawi, Camera.